Ua te lai titi lai tūlai lima. O tātou porkalame fo il neo le Suluaulama, porkalame Afiafi o la unanga la EFKS TV o le televisa lo ainga. Ia o le whaamalo I tūte ma whiau sa whenga e mo le tātou o tunuu. I nei vaenga la Afiafi. Le o mase e rua fo il malsunga ia whata. Ia whatau tai o le tātou porkalame. E tu sai fo I o le whaingo ngā ruenga le nei asu. Ile ngā tele asu. Whai fo ngā ruenga le nei vai asu. Malo whata, malo whata toa. O nsa il nei asu. Alo foi le se fo maua ma lange mai lau sunga ya me se fo ile Tapua'iga le tātou tunu le fo ua kaungo ma fai ngon nge vai asu Aia ta le tu lai lima le fo ko ma nei anga e mai sai lini ho le failo ia ya lo no winga la wa tui fa le fatal pasi wa fo ile anga I mau ta mala e lele kur fa kal me foi fo la wa le vanga alu Kare kolu alu loa. Ai foi fa pe ia nga fa asfalile. Na. Nga fa asfalile ia se fa ia se swinga. Le la pe fa pe la fa ko pena fa ko albo mi leu. Al kam vonen sa volta au sangi. Ia fa pe ai fa pe tu ai lava ma lu ko ia ma lu ai lo. Ke fo wir pe fa pe la o. O te minge la wa makua mangai ale kukala sa ngofo el fale mfai ele a fa ina fata fa pe fa tasi ya tasi ya atai duo lo mtai ton al nga fo o me ale fa las fa le a ko e pe ia le kel siang o me sa le ya ai malole nga lu e tatu tunu ya le fo wa tini se au le ne yaso manatu le ma sa se lua mal sunga ya fata mal tātou por kalamel Suluaulama le va ngala Afiafi ua manuia fe au manga luenga sa fe ngai masu tātou tunu manuia nei le ofisa tu tono le kalesia te malingi au na tuai tātou EFKS TV ya tonu fo fa penalo lawa malo maota le ngatai samo nei ya fa pe fo ya tātou pa anga mai mo mai tunu e mau I lunga le tātou pe ngat fa langi o fa malo I tātou lango au tu o le tātou tanga luenga o pisinisia la manuia maleipa o le tātou fale o loa malosi o le SOS ia whaapea le lango mai a le instant papas instant koko Samoa au nanga le sunga le toina ta mama lolo ia poposua ia o tautua isi o tātou tunu I le whainga fau fo el koko wha malo le lango mai ia wana le ai autou ia fa penele ma was tātou maftanga I lunga o le tātou porkalame le Suluaulama fa leo le nganga o le fa maloi au foi tatalo nei tātou le au sale vi ia o fa fengainga ia sunga to inam faltua me se foi pa ia le au fainga wenga ia so se fata fai taulanga fa malo tatalo ia le lava wa I umalmanuia le neva yaso au mga luenga sa fa pe ona fitai tunga ia le soifua ma le ola o tātou tunu ia vi ia le tua ma lo fo I le on sai ia ma lo fo I talo patale ngata I le au fai talo o tātou matua ia o le au sina ia le ngata fo I le ia au nanga le malo ia mai ai le va tele o tātou malo le au le malo suyao mfalitua ia se mai le mai tai pale mia sui pale mia mal kapeneta mal fono usu le tunu ia o faululunga matanga luenga matanga luenga fia le malo ia matanga luenga tu ma oti ia mau nga mal tatu malo e tau tu ai se tatu tunu malo nga lulu el nei aso malo le tau pati malo le fa malo losi malo le ono sa ia le foa tini fe au manga luenga le nei vai aso ia ia le lo fa le tu le fa so mai o le soifua fa so mai o avano fa so mai le malo si le tino ia so sani mai fo ie fa pale mai file mu fa ko ele so male so wa ele ku ma wai pe ko file mu le me ele tu ma wai pe e ia fu ia ke mi Colosia e fa fita uti ia la Colosia tu ia la fu ia e mo le avano fa to mali el ma fa ia o ngi be festival ele ngata ile au ngā lue fa pe foi nei tātou whanau sa whengai maa onga mai i lalo e o ngā mata
ia se pa ilunga la wa ngale ya onga le university ia malo foi a onga malo le usule ne yaso fe aula mga luenga ia tiu te fai lava fa sino mai le tua nga lulu ai fa malo le auto tua fa ia ta tu te mo moli fa malo le auto tua wa la to ia e no fotua vai e na yo ta to mo tos ele ngata o le nga wina o le bau ia fa pe fo ile ngata i fale ia ai me se fo yo tu langa ile fai o me ma ta pena ia me ta mafa wa fo ina yo ta to matua ia lo fa pe na no foma au maui no fanga ia o lo fai fo la to fai vol talo ia ma tapo ia o fai vol atunu o le kemia tapa tuai ia la tali mai vai le mele ila ile me ngu la fai ia sa vai le mele ile nga luenga le ulo tu la fai al wa ko amal te langona ia ile asala wali hole tole ia tole so fiu wala ala ka bilo ai ala va tu fa tu na le no fo fa wala pole ia e fainga fa pena o le fainga na tatou ele o te mi mo fo e mau ke ia le mau oi la ke me ia ko ai mau ko inga malom ko ya na me fa pena e ta pena fo ile siaso Malaysia mo nga ai i tatou ngā ruenga fa tino ole fa malo ia ila to fa ta o to lia ngase ya fa no fo sea no le Komiti ya Afiafi fulu ngase ese fa malo ile vaenga fa matoto tamama tina o lo auto va amol tong feeling fa to mana fo ia sa fa nga solo ne yaso ile fa ngofie ai malo tal tinga via fo le lo fo le tu ala mai ia lana fa malo longa ia mal soi fu fa lo ia no tong fitinga ia mo le vai tap fa malo ia ila to nei fa mo la to nga luenga tu mau tau ave o nei ta to matua i o e fa le fa mama to fa fo il fa ta pena le kuka ele fa ngofie fo nanga le fa ngofie ya le tai fa ngofie ya malo lava tau tua malo to si matua ia wai ai foi lau tala vole mo tala la wai o le mele ia fa malo tia to fa malo lau fa nga luenga ila to lo nga lu fa nga luenga le so fo malo loina ali fo mai ma lau to si mai i mai la to lo nga lu el ta to fa ma to to official so fo malo loina mo to e va tu fo le no e fa malo fa ta lo fa fo ina e ta to tamama tina ma tu lo to no le no fuanga i mapu fanga lele mana tu na o a faio ma o mai ya ma lo le on sai ma lo fo le lang pale le nei yaso ai mesia fo yo le va yaso mai le aso fua se ya pa ya mai le so ya ma lo le on sai fa ma lo fo i tamai te sa ya ai mesi fo yo la to umala vo lo fa pe no nga lu ai ya le tau tu ina o na yo ta to tu tausi ma lo le ngal due fa malo i tatou so atua oi tutuila ma manua malo le ngalu le aso ko kikia kingir ko vaso to ya ta ya tinil vaso malo fa malo si e fo te mi e ka wel si u yo vaso ia ke i fo ia wa fa mal va ai malo en faiso fa malo si fa uma le vaso fa ka ngu le vaso nei me ane fo to ya fia tatou i saunga le mu ia ona ua amal va ai la umal va yas fa malo atu atu to fa ama luenga fa malo ile ya manono ma polima tai ya malo la vale fa to malo nga lulu ia fenga e foi matiu te ese o ne yaso manatu sopol ta fa malo yo natu ya ngai ka ku pa anga lo fa pe ona mafuta mai atu no e mamau fa ia na ua saune anga i fale ia o te mi pisine o lunga la wala sa me se ai la to lo fa pe ona u ia le moto wi ia ai on sai ua le pisi lo pe tuaina me il ki u le ia na mo le ta wita la titi ma tau fa ese si tu langa foi le ese mai tu langa e ono le ma wai o stu la fo ai ono sai ia ka ko ke o mai la lo le wati pe o tala to ina foi le mana itu o le aso le nei ia le na ma polo misia yo aso tatou lo fa anga fe morita mana tu la tatou se e atu
i nap mo stato po mo tato alo faanga ya na faanga solo to fo le tato po kalame nei fa fianga nei vang fa pena ya tau to lua fo ile ngaluenga fai ia male tapena pena ile ala tu le ainga le vanga le fiaf fatalo fa mai le sunga ya tama pensione ya yo sia e vile ya ma lo fa to pule mfata lo fa tu ya lo ma futa malto ina Texas sa yo po malanga tama malo so fo tama alo ia fa malo fo i fe au matiu te sa fe ngai ne so i sai so alo ta lo fa lua sunga lua sa se lua fa ta pule manuia le au nanga ma futa atu Oklahoma City USA ia watale tu la sutasi ya matou so fa manuia le atua ia sutasi le po ya fa manuia le atua i lua sunga mal tatou por kalame fa tai tele saya ma futa le tatou por kalame ia na ua fa nga solo to e malolo sa le dia e ma tapusoa lo ma futa mal tatou por kalame ia fa pe foi fa ina tolo va fa malo lua sunga le ono sai tiu te manga luenga fa sa la ne yaso manuia malo longa al fa unga le va yaso malo fa ina ia ma futa mal tatou por kalame il ne va en ole fiafi ya nai alo faanga na lo tau no mai tatou por kalama nei vai ngala fiafi ia fa pena ia foi se mea sa fa la vere nei ia soi fa mga lo ia foi nei ave me fa ma fatili ai ma fa so sai lo ma fa nga fa ngole vai yaso e te tau anga ko fonge ya le mea nasa ma fa lo ma fa taru sia fata la ngale wa ka la ngo wa ka ka ile ni kalu sia ko fo ale ka api yo ai o se meta war ko fonge fai ya la sai ile ma fa ngai a woni e al esele esele ma na yo lo fai unga na u fai ma na ya fai unga ya fai e termo e te alwa il fai unga vai aso ai ya le mea la tal lo ma fa o mana nei vai tau fata yo mana fai ngofia ka vale yo le fo mo ka ko so ka inga le telefoni o le Facebook o le messenger vililo fa pele ngale mo war ke mianga le la vililo ke mingi para sol wa la ku ali fa ya ngal musunga se uso le ia la fo le mianga kupu ia malia lo loko vai la manga wa manga ia ma e foi pe fa e foi le fa malu aku ngo wa vavel temia wo fa ngala usui ya ole sui o le se tupe fa la vai fa ka ya le fa ngai lo sui yo le ya fa pena fa ya no fo fa fita u di pe tupu mai le si me mana ya fata fa pele sa e polo mi se tongi nei ia tongi ngai le wa pole aso fiu vai wa tutu animo vili mali lo loko le mawar ku pese uso aso nga fua ko fa paling ya ka ko o ngai mela iki foi le angol ma fa fa wala vanga fa me se o ke pole o para o ke pole le se ki ka o vo ne te pe el telefon a por ka pe ke fo ia mawala ma no te to vili ya to vili fa se tala ia ka mala mai foi la ia le ole mala le ia fia oe fia la fa kali mai o fia o vai la manga ia se ngaluenga le foi wa a vel file mu nga kala fa tel mai ia wa lo nga winga fa pe ngi le ka ngu me ia le wa fa ko ngu chen pe 55 ai mo wa kula la chen mai le ia wa ki le ga le fia ke ia 2020 o agi ko ya nai va nga fa pe foi wa ole anga na le fiafi nai fa fia nga la haiti e taua tele fo ile fia ngai manga luenga fo ile le kau fa le mu fo pulesa la ko ia le fa mai vala ka unga ngai ya so fa le mu pulesa fa le mu ya taua fo ya fa pe ole na ya tautuane le tautuana ane tu lalo tatou por kalame ya ta fao male fa utauta ta fao male poto
te whao wha kerisiano. Ka whao wha kerisiano. Ia e toi te whao fo i tae au ma le lava i aso. Pea wha peo le aso le mume uma. Ko le le ta avale le fale, ai alo i te whao. Ia ale nā, whai a ta mama tina e momoli oe. Momoli oe le me whai e le ta whaonga. Ia uma ia na toi piki mai le oe. Pe a mai al ta whaonga. Te angal me mana ia na. Ai hawa pea foi o laua whai le tonu foi le la mua i oe whaatali mai oe. Ai alo e momoli ia le mele whai le mea ai e ta mama tina. Ia ngai koe sau e la ia lea. Koe ngā kongu lawa pena. Ia, kei loa au ngai kupu ngai Afiafi. Au al kupu. Awa pea le ua alu tama e whaisana whamalustino. Ia alu tina e momoli le mea ai ma alu e Whaatali mai o. Whaatali mai le whale ma whai mea o ngā whanak. Le si vai me manga ia e vili mai loa lo mokua ia la piki oe, piki loa. Piki loa. Au anga i whaalua whesasia. Ka ar kei me piki ai. Ia wai, i ale tala voi le e se a tala o le wha le Afiafi, e se tala o le ono le Afiafi, ma le fitu le Afiafi. Ia mea tu hoi, o nei mea mapena. Ia, na o le taulongo longo o le tātou porkalame, o lau saunga le mu. Leo le a tātou wanga i atu e savalia le ala o le whai unga o le vai aso. Ia tātou maua se whai unga o le vai aso fia. Na, mana ia. Pe le ua tāpena e anga i whale, pe te anga i le ten le fofua. Ia vai lau saunga le mu lau tele. Ave pasi, ave ta ave le laititi, o le lasi malanga le a tātou. Ia se tau ave mal whae tete. Whaatoa le ilma whau muli, whailo la ua tele. Vai ngā mwha pena. Tele ta alonga lai whaita whaala pe anga i tua. O le voli o le lakapi o le kirikiki. Vai ngā wha pena. Ia se itanga ia ne ai tau aveina le tātou ta avale i lātou fo i sāwa lia ta whaala. Au wha malostino. I la Afiafi. Ia se isi la nei nai vaenga ia. Awal whaia la lakapi la ua kele. Vai la ua lia la lakapi la ua kele. Awal la kapila awal kele o lele I malolonga luenga la wafta avale. Ta ua tele tūlanga na. Ia, whai o nai vele lau pai, luma o nai se I luma o pai. Ia po te whawhale fo tūlanga o le teu wina o te whawhale. Na tō lea la, whai tātou pese le. Se tātou whawhiwhianga. Ia, lue mai e fo I ma. Tau whai mai isi na whamarastino. Ia, a toi te liu mai ia on toi whawau lea o le tātou Suluaulama. Samoa.
Ona kai, ole sa
Suluaulama le vanga le Afiafi tolu sulfa minute te ai le tula lima i nei il tatou ofisa tu ia mai nei il tatou atunu pele Samoa ma ua mai il tatou faasalango ia tunu mau po le ale taimi ia ma fa malo atu ia wa le fo ua savalivali le ono i nei il tatou atunu i Samoa man wi il tatou ofisa tu ia ma il tatou po kalame amatel nei Afiafi manatu ia le nei ai nei lo faanga i lunga il tatou penga te failangi nep Saina ko vao le mafuta mai tatou por kalame. Ya. Olo mafuta mai Texas, America, ia whamanuia mai le whaiunga le neiva yaso, au nanga tatou EFKS TV, whai mai o lai whailanga coffee break, longa wina lai whainga luenga saina le temin nei, malo saina le mafuta mai tatou por kalame. Ia, malo foi le tawatai, au mga luenga whamalo si lela uma. Ya. Whamalo si lela uma ngā luenga. Ia foi le fale tuiloma komisi au mua ai ngofia lo mafuta mal tatou por kalame ai sa manai ma fataro fatu futinga i America Samoa i lo sunga le vanga fa taitele aisa Ya. ato no faise vai vanga le Afiafi ia ma lo fo ia to no manuia le tatou no i nai futinga ia ma tatou pa anga i America Samoa pola sui le mafuta mai aspect ni Christchurch so mana ia mana yan mafuta mai ya tonu faisi malulu tato ina Christchurch Ya. aftai por mafuta mal tato por kalame neva ngala fiaf Ya fa pe fo yon mafuta mai Julian Pele ya lo moli mai lana famalo ya il malu fo yo tato tunu ya mese fo yo tato por kalame neva fiafi o Isaiah soalo ia o lo faanga o lo momoli mai mosiona i tuma lo inganga i fo maunga numero lua. Man wia ngā luenga ma whaiva o whianga iai, man wia ta māma tina mā tutua, ia malea inga sālevi, so se whatawhaitaulanga, ia i tutonu si o tātou alalwhanga, ma si o tātou i tuma lo. aftai saya aftai mafuta mal tato por kalame ya manato na ya lo faanga na o mfaiona taunu mai tato por kalame le neva ngala fiafi ya fa pe o le wataanga il fale ya onisi ya le ma o tato lo faanga o America ye la vaanga la wa nga solo la fai malo longa malo lava mo fe au ni yaso ya ma man wi fo fai nga malo longa ya wa le wala la tamai il to fa tu malo longa ya fa pe le toanga il fale se tato tunu tau longo lava le tato por kalame se tau tuana lava lo saunga le mu ele avane fo il tau nu mai le fa ingol va yaso ma ona fianga ya ma me ono fa la vea fo tato ina wa ela le va in saunga le mu lo ten O a foi fu fuanga fa le kale sia ne fiafi taiao ia le fiafi taiao ia maleanga ia tu moro sauninga lo tu la sa ia tau tuana saunga le mu o lo ia pe tato tu langa covid ile ne foi vai tau ya le tu ala lo le tato por kalame mal tato fa manatu atili ina ia tau tu na tato saunga le mu ia male soifu ma lo ina le leo tato tangata ele ngata i Samoa nei ia fa pe fo ia tu no e mau tatal no fata ile saunga le mu lo tele male soifu ma lo ina pe ia laua ngalulu ele mtanga lu ngol soifu ma lo ina ya mo ta yala ya wal fa ma ile tate fa longo tu ya ile mo tau nu mai New Zealand ma Australia ole monkey pox e pole ya le ngol fa ma ina ya le mana tu le wata penal soifu maloloina ya nai ta yala mo tatou ya wa foi le fa ma iwa fo mai ya no winga le o toi mau ya ai sau foi se la pata inga matulanga uma e au no tatou mul ta ia manai o le fa malo le ngaluenga fai pe am ta ngaluenga le soifo malolo ina ma le pulenga au fai ngaluenga i so stafa ona ngalulu pe ya wale pui o se tatu tunu ai mai se o le la fa solo ku ngakakala ka ko kwa oi ile aso mua le masina fo salo pe ya le aso nga fu po le aso lu o le vas fo pa fa pe sa o le extra light o le sivaenga ia o laua pe ia wa manoa le fai o le pusta lona lua ya
whainga o le pusta lona lua, ia mo le malu si o tātou tunuu, ia o le tūlanga masani lava, tau ona tolu masina, talu ona mai alo pusta mua. Ia wa anga waa o e mo lo pusta lona lua, ia ai manawa, ia te awhia lava ia vaenga o lo whai eitu inga. Awa foi ni ngalo ia o e whata ua lau pe patui. Wa tasi lea tūlanga e tā ua tele a wafu i whemalanga inga i le wao Samoa matunu e mau. Lea o le a tala ia tūlanga e peona iai. Ia e manao miel pe patui. Mo i la tau o lea o lo whanga solo pea i le whainga o tui. Ma nei alo walu e whailo tui. Ia maawe lo malau pepa e toi tuu iai fo i Malaysia stamp. Ina ia mautino ai. Ia lea la ua toa le whao au tui. Lewa umal tui lea luna lua. Umale lua. O le si vaenga mo le silfia le tātou tunuu. O le asolua sifulo ni ulai leo whata oto mai. O le a tatala umai lava vaenga o sasa o le COVID le ta oto mo tātou. Lua sifulo no i ulai. Ta o tatala i loa. Pei al vai asfo. Ia, le asolua. Asolua, al vai asfo. Ia, whai lo na mataltala vaenga umale na no tia mo le tātou tunuu. E ala i le tausia o le tātou SOE, kako State of Emergency. Ia. Ia, nei tala na mo le tātou atunu ia, tā pena atu ai. Kusanga unka kala le aso lufu luongo, le si vai aso atu, tatala lo ma tātou alapa. Tatala lo ma alapa. Nā tō atunu, ia wha malo i pēr i le komiti o le New York. Ia. Komiti o wha lau lai wha fosei. Ia pe o la tau ia o lo whaianga luenga tele lea. Ia o le fuafua ina o lea taimi ma lea taimi. Ia e ala i le tātou Afia i le whaamai. Ia ma vaenga ma whai o na malutia mpuipi e se tātou tunu. Ia, ele ngata foi la o le la tatala mo la tau e angai mai. Ia o te ilo foi o lewa mata o na tāpena pena whaltani malo. Ia, mano fuanga foi ia wa foi le talino turisi ma tūlanga uwa pena ua whai singa le vai. Tāo le lei. Leva te lele i toe maua se fisosoania. Ai la tau nei mai le tūlanga foi peo na iai le talinga maloi. Nei e tātou tangata e o mai fafu. Sao le fata. Pea e nei fata le maloi sa vai o maua nei o la tau puking. Ia. Mo le masina fou, il te tala i o tua oi. Ia o se tala fia foi mo tātou. Ia e tātou awana i ngalo. Ia te tala tātou pora. Tātou tau sia pel saunga le mu. Waelanga o le ai el whaamai. O le iei whaamai. Ma vaenga uma whapena. I le tātou atunu. O le si vaenga o tātou iai pei whaamai. O ana nei. Na whaamalo sia ai el malo Australia. Ia awala e siaki ai. Ia i la tau e tau nuu le malaiwa alele. Mo le whaamai fo i lele o le foot and mouth disease. Le afia ia metua o lo. Ia. Le ngata fo i lea man palang. Le sola le na whaamalo sia ai. I Australia, i malaiwa alele Australia. Ia le siaki nau vaenga ia ona e fōlinga mai wa ria e fo i Australia tūlanga lea. E leo whaapoleina mo le mamalu o tangata anu. Ia o le whaapoleina o le afia o whaatoanga la whamanu. Ia. Vaenga whapena. O le winga fo i lele tano e whatai vaenga ia. Awa o oro i New Zealand ma Australia. Wa te le fo i lava noe o mai ia tātou. Sao le leia. Leo lea te tala tātou tua oi. Ia. Ia, o le winga na e leina whaatala noa mo lo silfia. Awa e olo ia New Zealand ma Australia. Wa ke le al pasenge. O le ono o mai ia tātou. Ia wa e pe o tātou tangata i Australia ma New Zealand. O whemalanga ina fo i vāia. Ia. E vāwe antau nu mai. Ia mal tātou whaamai la leo le monkeypox. Monkeypox. Le wa fuafua mai. Ta pena mai el mtanga luenga le soifua maloloina. Ia vaenga wa fo ita ia la mulmul ta ia tātou. E whamele sko inga makalangoa le mele monkeypox afat. Si kamanga monkeypox o le whaipula ma le whala e fōa le vaenga. Whala waina. Iri lor ko inga pole whapel ko inga kau kolo le monkey fia le whaipula.
Nai vaenga na mo le silfia tātou tunu. Ia nai tala fo ina tā penanga. Ia mo tātou ia ele mwhaiana tu ua. Olo ia pe tātou COVID. Whai lau tau fonga. Tau sile vā, manofo vā pe alun whang whaitele. Ta tafi lima. Ia vaenga whapena tū mamae le loto I whale o le ainga. Ia, saole li ia. Ia ona malupupui ole o tātou. Tau mawhare me ai pāleni. Tamalanu mea mata, ma tamalanu sama-sama. Ia whaatele ia tātou te mine. Manai vaenga whapena mo le silifia lau tele le tātou tunu, tātou soifo maloloina. Ia e ufo ini ngalo, ia whaiunga le ne yaso, whaiunga le vai yaso. Tau longo pe le tātou Suluaulama lo saunga le muilo a ngai e le whale, pe te a ngai sina e vanga le ne Afiafi, pe te a ngai asina I ainga, pe te a ngai le whale velave. Ia vai ane lo saunga le muilo tele. Ia ina ia hiu le leile nei vai yaso I whaunga alwema. Ia, ona o lea ua tātou tūla lata le teimi o le tātou sauninga lotu. Ia, o le tātou sauninga lotu le nei Afiafi o lo o whapeo na tāpena iai le sunga I le whawhengainga. Le sunga reupena le au. Ia, ma le ka le sia e whakasa mai piu, whale alili. Ia, le tātou tāpenanga o le nei Afiafi. Ia, manatu, ia, o le a tātou wanga I mo nisi o tātou pespesenga whale nganga. Ia, ma siva whale nganga. Ia, tādia I le teimi o le tātou sauninga lotu. Let
le atatou Tapua'iga atu i le atua Samoa i lenei Afiafi. O maia ia tatou alalanga fiafia i le li. Ia tatou alalanga fiafia i le papa o le tatou olatanga. Ia tatou o atu i ona luma ma le viinga. Ia tatou alalanga ia te iai pese. O le tatalo mo le anganga pa ia. Se ia tatou ifo ma tatalo. Io e le ali ie. Ua mapu mai lo o tunu o Samoa mai tiute ma faiva. Mai se lava singa o le nei aso. Se io mātou alanga ina le whawhetai. Ma whamanu ina lo suafa le sili sili e se. Ai mātou te mua i wāla au atu. A whio mai a nganga pa iae. E te aia ina o mātou loto ma nganga Tapua'i. Mātou te whai aile nei Tapua'i ngai le awa male mi ngā o e tatau ai. A ia māua lunga iso vi inga. O no Yesu wa mātou te talo atu ai. Amen. O le whaitawina o le tusi pa ia. Tusi filifilia mo le nei aso. Nau tusi Suluaulama. Luas fulma le lua. O te whaitawina. Le fwai upu mua e whaangata mai le lima. Whaafonga mai ia whionga pa ia ala tātou wali. Lo atu ai. Lo atu ai. Tia ele mea ua tu la fuai mai ia te au. E tau ma mau ma lo wha o la tanga. O upu foi o lo wha tai o. Lo atu ai. O te wala au ia te oi le au. Ai te le whaafonga ina mai. A toa foi ma le pō. Ua ou le mapu lava. A oe e pa ia oe. Lo e ti e vi inga Israel. Na whātua tua ia te oe o mātou tamā. Na lātou whātua tua. O na e la vea i fo ia te i lātou. Na lātou alalang atu ia te oe. Na la vea ina i leo i lātou. Na lātou whātua tua ia te oe. O na le whaama ina leo i lātou. Whaamanuia tele maile atua e le whaitau ma whaalongolongo ia na whionga pa ia. Tu maua tu pēr ia te ia lo na lava vi inga. Nei ma i o i le whaavavau lava. Amen. Launga le suafa mamalu o le atua le tamaa le alo ma le angang pa ia. Amen. Aua. Nei mawhau ngā tātou te mawhau whātasi ai. I le whaia upa e whaama le lima e whapē nei. O na whaitauina. Na whātua tua ia te oeo mātou tamā. Na lātou whātua tua. Ua e la vea i fo ia te i lātou. Na lātou alalang atu ia te oe. O na la vea ina i leo i lātou. Na lātou whātua tua ia te oe. O na le whaama ina leo i lātou. O le manatu au tū o le vai aso. Hola mati ngā. Living with pain. A le nei lavas. Whātua tua i le fuafuanga. Trust the process. Hola mati ngā. Whātua tua i le fuafuanga. Living with pain. Trust the process. Ala fua ma fuafuanga whātau to oto. Leo a ngā i eile COVID se fulu iwa. E pei ona tau la mua i malo te tele. A tunu o lo mautu le tamara inga. Fai mai le wha upuina. Hola whātasi ma le COVID. Live with the COVID. Ai le fai ngō fie nei fuafuanga mo si o tātou o tunu o Samoa. Pea whātu sutu sātu ia New Zealand, Australia, Amerika, Europa, maisi. A wafoi wa lewa ona tā pena i la tau. Mo lea wha moe moe. Tu whafua tari whafonga. Tu whafua testes. Pusa mea ai. Maisi au onanga. O whafua i nātu. Mo la tau tangatano. Ai oi nei lo. Ai foi na wha mea alofa mai. Ni a tātou pusa tari whafonga. Mani pusa testa mai le tapaliu e tō. Ai mai se foi atu nua lo whai pā angam Samoa. Ai se vai ane. O ai foi si vaenga leo lo wha lo loto. Ma wha lea lo lofa i nā mea. Ma le wha lea te tau. Ai o lo oi pele ma malu le atunu. E whai o le wha tau o le talipupuni asa uma. A o le tau ngā tā na ua o testas.
Le la ua matua le popole ala to tele le vai tau nei in tali fofonga e pui ai le soifua maloloina a wa foi wa le nga fatia le tau a ti nga ma na le ola fatasi ma le Komiti Samoa nei e fai o ti nga le tino ti nga le mafau ai ma fatia tu ai malanga wana le tele le stress fatele ina i mal toto mau lunga e fōringa whapena le tangi tala le whaisalamo le asa tātou whaitawina a matalava i lana whaasea i le atua lo atu ai sea ele mea wa tu la fo ai mai e atia na o tau manu o ma whaatai o na o wala watu i le ao ma le pō ai te le i whaafofonga mai ma tali mai i atia a o fuafuanga ma la fua ia fa le atua i le loloto ma le o le mea tau o le whaatuatua o le whaatuatua e a uli e tinga o le whaatuatua e tutua o na pua ngā ma whainga tā o le olam nona winga e ila ma maua le soi fua whaatuatua pe a lutia pea i puava o tinga ma whainga tā o le ola o le mea mauti no lea i le olanga o le tangata soifua. O le olanga e loto lo toi whaatasi ai ma pupuanga. O le fōlaunga e whelafua ina ma whesoua ina e a uma o ti ngā ma whaingatā. A olona taunu unga fia e tupu ma atiri to tongo ai le ola whaatuatua. Wafo i e leo whesoua ina to atasi e le tangata. Io o lo fesoa ina whaatasi ai ma le atua. O lo puapua ngā tia whaatasi ai ma le atua. O lo ti ngā ina whaatasi ai le tangata ma lona atua. O le mau o lunga le nā ma le loloto o fuafuanga le atua mo le tangata. O fuafuanga ma la fua e wha mua ma whaata ua ai le tangata. O whea lava le vaipanoa. O whea le pōngisa. O whea le tālingolingoa. O whea le vai angia. O lo tau mia, o lo whesese tai. Ma saua aina ili tangata. I le whesiringia, o lo o mia, utia. Ma saua aina whaatasi ai ma le atua. O le whaamoe ola lea. Mo le tangata whaatuatua. Le ana ela ile matenga. Ile vaai le whaisalamo. Na mafua ai o na sai ma whaasea. Ua pei o se tangata ua le aise whaamoe. Ai fai mai lana tau tinonga ina ua pupula na mata ma malama ulu ngalo ilona tangata fuafuanga ma la fua le atua mo lana whanau whaatua fai mai aia a oe e pa ia oe o lo tia vi inga Israel na whaatua ia te oe o mātou tamā wa e la vea i fo ia te la tō na lātou ala langa atu ia te oe, o na lavea ina ai leo i lātou. Na lātou whātua ia te oe, o na le whaama ina ai leo i lātou. I oe Samoa e. O fuafuanga mā la fua whale atua, e whaamua ai, ma whātaa ua tangata. O fuafuanga e tutusai tangata uma, e lo nā alofa tū noa. To singal ta seli suesua to spaya fa mai ai the state is people the church is people o le malo o tangata o le kalesia o tangata so se malo ma so se kalesia fa vai le tua la tu te fa mua ma fa ta o tangata o la tu fuafuanga ai inga ma tu la fono e fa ta oto ina ia manuia o la fia ma ola sa o loto tangata. Ai leo le whau o tū la whono e sa ei ai. Lea ia te tau o le tangata soifua. Ma whawhai ngō fiei o na whawha malos. Mea sina ma tofi o ainga. Tū la whono e sa o na wha mausa di ai. Le fia pule tutu. Ma le pule sa o na whai. Tū la whono e tafo pita tasi ai. Nā o se vaenga i titi. Manuia o le atuno. O na sanga mau mea i lava leo le au mau mea. Ai ati li mativa masa e sai lava le mativa.
Ai au lava ne ngalo. O le taimi lava na wha mua mua i le tupu a apo. O la mana o malon so lua malon ai. Ai wha taringa tuli. Ma la fua i tangata. O le tu aso fo i lea. Na masofa ai. Ma tala lau tasi ai. Lana no foinga. O le vai tau fo i na furi tua ai lea tua tai tai o Israelu. Ma la fua i tangata. Ai whai o lato wivi. Na masofa ai le whai ngā malo. Whata whea. Whai ma polonga ino esu. Whaftai le whai ngā malo tūlei mai. Ia au tau fuafuanga mā la fua u whata oto mai. I le toela langa ina o whata oanga la fu manu. Ma whai ngā whaiva. E pei o le wha solo ai le talo mua. Ia whio anga mai tū malo. Ai mai sele tu ina mai o lo o tau whatu tuanga i tū malo tai tasi. Nā tau te whaafoi nā iati nai. E mana o mia. Ma tala whea ngai. Ma olo lātou si o manga. Au wāse manuia o tangata. O le wha mua mua le nā ma whata ua tangata. I o lātou whina ngalo. Ai mai seanga wa. Whai malua o tau whaiva. Mai au tau mātala. Whātua tua. I fuafuanga ale atua. A se tu alalo fo i lea. Ali tala le lei. Mo i tato uma o lo ngā lurue mta ngā lue ngā le mā lo. Whala po tonga tu maoti. E o lava i kālesia. E wha mua mua. Ma whata ua tangata. O tātou au nā le tunu. Ai leo tātou ni sifi. Hawhi o mai whafo o tau potu mālulu. E tau tuale ma malu o Samoa. Ia langona ina lo o tau whatau wā. Malo tātou whatau wā. E na ua whiriwhilia i tātou e au na. Ma tau tua o ase manuia o Samoa. Tau tua nei o tātou tangata i laufonga fia. Ma le ngangana wha alo alo. Whai mai tasi whai a o ngā tamai. E mā fua o na tā ua i tātou. Mā tātou au o nanga. O ne lo tangata lai tū mai le isi tū o le counter. O Yesu la vaia. O le tupu ma le li oli. O le atua sitiri ese. E na ia wha mau wa lalo ane te isi. Na ia tu ese o na mamalu. Ma o na pa ia sitiri ese wha atua. Ai a fio ifo. Whai ma polonga. Whai ma tautua. Whai ma au na mo tangata uma. Na ia apa atu. Ile apa fufano ma le ia so loi. Mulu vai o na so. Malana feta lainga i o na so. Ilona a inga ma ona tangata. Ia wha pēr. Ono tau whe mulu a. Amen. Pese se lau ono sifulu. Le vi inga o le atua o le atatou pese ai.
a tātou whaalatala tātou i lea tu e le tatalo. Se a tātou i fōma tatalo. Wa manawa mai lo watu nu o Samoa le atuai. I whea umalawa singa o le ne yaso. Wa mātou si whatasi atu le vi inga ma le whane e tanga i la ua fio. A wasa e mua au muri au. Ia la uma sa whenga i ai ma o tangata. Whawhitai lo ma whauwhau. Whawhitai lo poto ma le whau tauta. Na lo loto e le tō wha. Nā ta mai e le whau tautanga. A wale wha tino ina. O a lātou au o nanga. A wale tautua ina o Samoa. Ma ona tangata anu. O lea ua i whanua. Whaiva o le nei aso. Ona o lau wha tamaswali inga. Lea ua whao ai le wa o mala. Ai mātou se e le wa o manu. Ai siri le anganga whawhitai. Ona o Yesu ke wiso le li o le ola. Wana whawhau ina mana whatupu ina le ola. I lona soifua atua na sa samai. Ua whaola ina ile tangata to i lalo ma le anga sala. Ia tu mau atu pēa i la ua fiole vi inga le wha manu ma le wha ne tanga. Nei mai o i le wha vavau. Tumu lava Samoa i le wha maoni. Tumu i le manatu wha pito. Tumu i le mata pea pea. Ola whaitonga fiti. Wha vai vai. Wha pala pala. Ola le alo lofa ma le ola fia tau i masui. Oa mātou fuafuanga. Ua fuafua moso mātou lava lelei. Ai ua whātua tua nai. Isi o mātou usua tangata. Ua mātou te tālo ma le whanau nau. Le atua alo whai. Whamangalo o mātou tangata vai vai ma le pā ungo fie. I whainga le fili ma le ti apolo. Vele toto Yesu e sausau ina ai lau whanau. Ina ia whamama ina o mātou wola. Mō lau a fio. E whavavau. O mātou te talo. Mō au pui puinga. E malu ai Samoa. Mai le tele o whamai. Ai maise le nei whamai matautia. Whapea fo i mala whale nātua. Tau tai mai lau a fio. E la mātou fō launga o whaianei. Ina ia to atu i lau a fio. I au a au a lofa. La mātou whai ngā malang. O a mātou te talo ia. Whātase ima mana o le o i le loto o le tangata lawa ia. O a mātou wofo i nātu. Ina ia whai a pealo whina ngalo. Ai au a lava so mātou whātau ana. O le manuia ma le file e muola o fio le atua le tamaa. Le alofa sitsile e so Yesu ke riso le mātou o li ima le whaola. Ile ma le mafutanga le motu sia ma lau lava nganga paia. Ia lunga o i mātou. Ia lunga o Samoa. Ia lunga o lau whanau umai le laulangi atoa. Nei se ia o i le whavavau. Whavavau lava. Amen.
Whale le whitanga o le nei Afiafi. E ala le tātou Tapua'iga, whitai tunga iai le sunga i le whawhengainga. E le sunga ia riupena le au. O le whakasa, o le whawhengainga le whakasa mai piu i whale alili. Tātou pūlenga i whale alili. Whale waile nganga whawhitai tele i le sunga i le whawhengainga. E ona tāpenanga mātango fia, ma lo tāpena whawhitai sauni. I le whea o le talelei le ngata fo i leo talotalonga, whano no manu i le atua. Ia awa lava, ia manu o si o tātou atunu umana tama whanau. Le ngata i Samoa nei, mātunu e mamao. Mātou talo e utupupu mai langi, le utu whaleanganga, i lau sunga i le whawhengainga. Ia awa lava le wala awina ngā luenga le atua, le ngata fo i lea, ma ua soifua lau le tino. E wawa la unga ese, i le ngata i le ainga o le afioanga. Ia whapea fo i le malo. Malo whaftai mo le tāpenanga o le nei Afiafi. Ia le ngata fo i lea o le Tapua'iga le whaletua ma le nofo alo. Ia o le lautele le Tapua'iga le tātou pulenga lau sunga le toina ma le whaletua. Whapea ia le lasi o le aufhainga luenga tofi le atua ma le tātou whaletua. Ia ma le nofo e kālesia i le tātou pulenga i whale alili. Whaftai tele mo le tātou Tapua'iga o le nei Afiafi. Ia, natua na ua whafonga le tua i le taulangosi. Ia, moli le nganga whawhitai na on toi pia mai le whawhitai wa moli atu le sunga pule. Ia, maua lua malosi le tino, whatamau ai ngai na pia whale nganga. Ia, al tātou porkalame, ia, whaau au pia nisi o tātou whawhiwhianga. Ia, misia o tātou alofaanga. Pia ona iei nisi o alofaanga o whapeo na maua mai lunga o pena te whailangi. Ia ua fo i le nofo si la fia na malu o le tātou o tuno. Ia o alofaanga mai ioka peta vai ngafa. Ia wha manuia mai. Ia ma whawhitai mai fo i tusa o le moe ma le tofi o le nei Afiafi. Ia ma alo whawhitai. Ia moli atu foi alofaanga o le tātou por kalame. Ia i le nei Afiafi. Pape foi o na o honea apera amo. Ia o lo moli mai o lātou alofaanga. Va viane falanai, ia malo le ngā lue, malo le onasai, ia ua mai a foi fe au le neva yaso, ia lofa atu, lofa tele atu mo Samoa, ia i mese foi la tau o lofa peo na ngā lue le neva anga o le Afiafi. Ali o a inga apera amo leo fale tangawai, ia o lofa a mene mai, ia i le Tapua'iga o le nei Afiafi. Whaftai o tawa Ioane o lo mafuta mai tātou por kalame, ia le ngata fo i lea o PK whaatupunu, ia malo le mafuta mai tātou por kalame, me neta le au, ia o lo mafuta mai le Afiafi mai mo mai tātou Tapua'iga. Ruta ta whae ono, whaftai reven mo le upu whala i au, mo le nei Afiafi, vi ia le atua, malo whaftai, mafuta le tātou por kalame, ia i o ka peta nauto e mafuta mai, ia malo lava le whaatoa le nei Afiafi. Tele le pisi, ia ua maua le avanoa e mafuta i le tātou Tapua'iga. Pepe la fotasi, ia mātango fia le upu fola, ia o le nei Afiafi, ia moli mai ona alofaanga mo le tātou por kalame. Miwa amosa, Afiafi manuia Samoa, ia whapena foi ona alofa atu le tātou por kalame. Wavi ane nauto i mafuta mai tātou por kalame, le tamaya mo le sang pol tele, whaftai tama mo le mafuta mai, ia tonua maos whaasinga malo si whaaleanganga, ia ona o le tātou Tapua'iga o le nei Afiafi te vale, malo whaftai sa auni lau sunga le tofi, whamanuia le atua le roa whea ngai ai, malana whea au, ala lofa tele atu, fui mai ropeta. Whaftai fui mai ropeta, lo whaanga mo le tātou tofi le nei Afiafi. Ia, sunga tama pension. Ia, o ia tua silo whau mulu, ia malo le sa auni whaftai mo le mau, lau sunga i le whawhiangainga, ia o lo whaanga o lo whapeona moli mai, ia silo whau mulu. Leo a inga apera amo i toi mafuta mai, leo whaletangawai, ia, ma lo fo i le ngā rurue le nei yaso, ia, manatu o nā ua mapu i fo i maota malawa, ia, ua fo i a tāpenanga o le Afiafi, ia, ma angai atua i malo longa o le Afiafi. Po, mo lesi sanga pōtele, ia, numera tasi ia oe, ia ma lo fo ile on sa I fe mga luenga le neva yaso ia tātou felo ai pea na ia lo faanga na ua toi tau no mai tātou por kalame le Afiafi e manatu le ta inga lava le la lo tātou por kalame a mata le songa fua a songa fua tātou lo faanga pe o nei
ia o le tūlanga foi le toi wha foi ia il tūlanga na ta oto mai ai la unanga le sunga ia Tapua'iga ma le sunga ia se mau ia mo le sili fia le tātou atunu ia e o tātou alo whaanga la sunga fua le so lulu Son fua, so lulu, ma le Australia ia o nei vaenga o le tātou pokala me le so lua ma le so tofi ia e nei vaenga e taulongolongo i foi tātou pokala ia mo le sila fia e le tātou au nanga le Suluaulama a songa fua le vai so fou ia o tātou alo whaanga whapenei ia e wha tu atu lunga tātou alo whaanga mo le sila fia ia whela fua ai ia whela vau mau mai ai ia na alo whaanga fo i moli mai Samoa nei pe moli at fo i Samoa nei e se o se tafol lalo lang ia le tātou nanga whape fo i la so lulu ia whape fo i la sfaraile ia tapena nei ai ia ne ulo whaanga mo le tātou pokalame le Suluaulama ia ole ia ile alo le tātou atunu ufata lewa whaamanuia ina ile i whaino so le suenga champini o le tālonga awhewete le lalo lang le na maua nei i le tātou pokalame ia o le sunga ia Alex Rose i le tālonga o le velo le pulu salafalafa o saunga tiskas ia ma e ulta mo fainga e pe ona mai mo ai le fatala no ina le vaenga le SPN o le alo ne o la tunu ia ma e wale me o le loto ia ona o le fo le loto nu malona ta uo ia o le e fai masui o le tunu o Samoa manino yo ta unga le usol ne yo le ma fato a toi maua leo se tangata o le Pasifika e alu i tūlanga suenga champini nei talu mai le tasi iwa o inau faisi umi ia wha malo ai fo i ono lo iai tato iai laval nei vai teimi o le whenga iai ma ta alonga le ngata fo i leo masi il tato au mo ta alonga le tau pulenga ia le fo i manuia tau mo whainga na ialo ia mal whanau le atunu ia o lo tau vai ta alonga nei le ta alonga nei lalo lang sia office singa i ka alonga tau ia o le whamauni ai kolinginga sa o le sa i linga o le malos ia wai le se me na se lua vai aso e tapena ai e umi se taimi ia ai mantua fo i lai te alu fo i pem fai ona e qualify wai ye le fatapula e tau ona e ausia ia ona mawhai leo na e tawa e tūlanga papea ia awa manea le tau mwhainga sia fo i alo le tātou tunu ia malo fo i tātou tunu le tāpua wha malo i ainga ainga matau ainga ia amu ia au tau ia wa CEO tau e Alex i lunga i le maasa lafa whai mei tala to ina ia le ngatai loa i wa CEO koe makakou ngore ma ngai o to ninga Alex a whai lana interview on ni mana ia male of Samoa ia sanga whamanuia le tua wau ke langunga le whaasanga wha solo ia whaino musu ngā champini ia e wholinga mai o lo whaatulanga e lunu me la valu le tongi ia i le whaatulanga na le iai i le whaatulanga ina le iai nu me la valu ai to se fulu lua i la tau o le wanga i mo le sailinga o champini o pine tolu pine ia le la wanga i le sunga ia Alex i lona tūlanga valu ia mo le suenga o le pine ia whamalo ia manuia fo ia le tamali o le tunu i le toeanga tu iai tālonga peona whenga iai ai whesoka i maka alonga e leo maukingoa pe wheska kunga waa ia peo ana nei le sa toi whai ei le talo ai le fono le komisina ia whapea fo i mai lato umalava le ufa ulu mai ia atonu iei manisi o la ua maua le avanoa e ono toe maua i se whaulunga o lato sape a whapea o fia awai mo le sila fia nei teu whapea o po le almafuanga o le mafuanga na whaangata i le vaiason te nei le aso sfulu lima ia le whauluina o i lato e whetau wa na o le tolu a whautasi ma le tai lua o isi alonga wa ese voi ia o le ala na le tau mate i pe tau nuu pele ai ia le la sa toi whainai tala noanga a kongoe ia e leo se mea fo i whaingo whing ta pena nei mea
Ele whaingo fia fo intapena. Ia wa le me leo le alo wa. Ele whamaunia. Ia tau mai ai lunga le sami le teimi tu wai. Sa o le le. Ia le tūlanga peo na iai. Ia o tūlanga lava ia e. Mana ia fo yo le ono sfuru le tonga le ono sukta sanga le la to e whamanatu ai ai. Ia peo kau wha osonga kala kiki. Sa o le le. O le siva e ngā whata. Ona e foi lele o waka wal melia. O le kama lea i le sisi ngā fu o ma me whapenge i o le ku ngā whaukasi. Ia e pe e fau le ta whaalongo le me o le longo mai o e le o maukongu pe whai pe le whai. Ngā ka whape o le kama lea. Mua mua, kaunga mua wha mauku e o. Ia. I la aso a Wa le vanga. Kusange te vai pe ia i tūlanga voi le wa makanga ngā solo le fongo i maru. Walu kole nginga. Ta apa ngai o sau ngai. Ia, foi le fata tatal no fo. Ele lopo le arkulanga wala ia. Pe afa pe o le vale inku unga ngale fa o le va. Ia wa mo la au Samoa ia le kai le va. Ele ngi me palangi foi. Tau singa tāfu. Ele whaingo fie. Ele whaingo fie. Talsia ia. Talsia ia. Ia ona e whai o le o tāpenanga. Ia al tamu whai atu o komiti la tau ia. Ia e tu whaatasi le whamoe moe. Ia ele whaingo fie ni mea. Ia tātou talsia ia. Ia il ku ngā waalanga i peo. Kamai e. Kamai e. Tai manatua ia si tamali i o mama ia. Pasal lauina ia. Se mai a vasili enga vane ia le o lo ia pel ne vai tau ia o aso ia e mati ati ai si fonga ka mai ka falongolongo le kio i laso sa le ia kusa le fasal longo la ka pima fasal longo tunga kusa le ia ka mai le ka mo el kala fo le foi le o lele i o polo le wingi al fasal lau ko fo il polo lau ko o fo ka ko kuja lele i o le pasinga mo i o le wingi al fasal lau le ko o polo fo weki nga vai kai mile ia o nai vaenga ia e mana tu ai fo i nai faanga tama ia e longa ile tatu tunu il va ka kom ku ila le nga join mai makonga le sikan e o foi la me la kapi ia wai maria foi ya tanga o tunanga mo fa pia ia la kapi foi la pe fa pe se push over foi la le si au o aku fa puku ia la kurola fali fiu es le polo la kurola fali fiu es le polo e fa lor kala la fali e fa tat ia awa wai ba awa wai la awa wai mai la fa ai lo aku a fa pe ala to au le pico le polo le polo aga se ola fali ba ia bosko kusa fa ku lo fali fa kat awa wai kusa sang ko mingoi se kusa sang ko mingoi se sin pe miga ngai ke wa onai lo fa anga le tau mai sai lo si ia alo fatu i lua sunga fa manuia le atua e kapa ela safari tupe manuia le Afiafi lua sunga malo lava fa malolosi ua tale i tu la lua le taiao i nei fa manuia le atua i taimi o totoe o le Afiafi alo fa anga mai Maryland i Amerika ali o a inga per amo leo fale tango ai alo fatu i le lupe fa alele a se o matou nuu o le tongo le sunga ia reupena le au ia ma lo mo le upu fola di ia le alofa o le atua langi mo angutia ia o lo fa malo mai ia mo ta penanga le ne yaso ia manatu ia ona wa o mal taimi o tatou fasisilanga me se foi o faalinga falawe tele ia manatu le tatou ina atu tatou putu o tu ia mai ia on to tali mai le mo le fa wo wina tatou Suluaulama. Exciting employment opportunity, tutor counseling. Are you interested in working in a dynamic team contributing to Pacific and Timor-Leste prosperity through a skilled, inclusive and productive workforce? The Australia-Pacific Training Coalition is Australia's flagship TVET investment in the region. We are a centre for training, excellence and collaboration, providing Australian standard qualifications and skills for a wider range of vocational careers. ABTC is seeking suitably qualified,
committed and enthusiastic individuals for the following role based at our Samoa country office. The tutor counseling will be responsible for providing support to the ABTC students and trainers in the delivery of qualification and skill sets. The incumbent will work under the supervision of a qualified trainer and will undertake professional development to build knowledge and skill levels to enable increased independence in training and assessment activities. To be successful in this role, you must have: first, Australian vocational qualification in counselling; second, recent relevant industry experience, minimum of 5 years, must have industry experience within the last 2 years; third, demonstrated capability in both written and spoken English communication skills to work with students of different nationalities. Applications close 9:59 p.m. Samoa time, Sunday 31st July 2022. Faasi silanga tawa, asi singa mo saunga le mo ma le soifua malo loina, ia tina e tau falitali malo. Le faasauni e tuwayo si o tato watu nuu, mo le toe tatalai nai o tuwa oi fa avao malo. Wama na tuwaile matanga luenga o pisinisi a na manuia maleipa. E whailo a tuwaile mamalo le au fai falitali malo, ma e pu lea falitali malo e whapea. Le a fai se ngā luenga sia le vaenga, o loo wha amalo sia le saunga le mu ma le soifua malo loina, I fale fai ngā luenga I motu umailua, I aso ua ato faina. O polu asonga fua lua sulima yulai, aso faraile lua iwa yulai lua afe lua se fulumani lua. Savai asonga fua lua sulima yulai, anga ila solulu lua sufito yulai, lua afe lua se fulumani lua. E tu sai ma le vaenga sufumani tasi, ti ute lau tele o tangata e ona ngā luenga I tangata fai ngā luenga. E tatawi se tangata e ona ngā luenga, ona whaia la asanga uma e talawhia ngai, e pui pui ai le saunga le mō, soifua malo loina ma le soifua le lei, I ngā luenga o tangata whai ngā luenga, a ia tu ina atu ma whaatu mause si o manga saunga le mō, ma soifua malo loina I ngā luenga, e au fiai vai la au, whai ngā tau le whatinonga o ngā luenga, ma so se fale po se no whanga whai tele, po se no whanga o mia sa o loto, leo lo o whai ai se ngā luenga. O le manu lau tia le nei wha moe moe, nei e mawhai ai o na maua mawhai loa mai vaenga o lo o mo o mia lo na wha le leia, tau le saunga le mo ma soifua malo loina, ma ia mawhai fo i o na tuuina sa au atu ni awala wha le tu la fono, ia ila atau e ana ngā luenga, wha whale tali malo a wale pui puinga o le saunga le mo, soifua malo loina ma le soifua le lei, o so se tangata whai ngā luenga I tutono ngā luenga, mo nisi wha amatalanga, wha mole mole wha afsota I mai Albert Meredith, ofisa sili lango lango, vaenga o le saunga le mo ma le soifua malo loina I ngā luenga, I le numera telefoni, lua o whawhatasi, po le lua tolu. Emaili albert.meredith@mcil.gov.ws, whaafetai lava pulotu Lyndon Juling, ofisa sili o pulenga. Public notice, occupational safety and health inspections for tourism developments. In anticipation of reopening international borders, the Ministry of Commerce, Industry and Labour would like to inform all our tourism operators the occupational safety and health inspectors will conduct safety and health inspections for both Upolu and Savai on the following dates. Upolu, Monday 25th July to Friday 29 July 2022. Savai, Monday 25th July to Wednesday 27 July 2022. Pursuant to Section 11, General Duty of Employers to Employees, an employer must take all reasonably practicable steps to protect the safety, health and welfare and work of employees, and to provide and maintain a safe and healthy working environment, including substances, systems of work, and any building or public or private area in which work takes place. In this respect, the inspection activity is an opportunity for inspectors to identify areas of improvement to strengthen OSH provisions and methods to protect workers' safety, health, and welfare. For further information, kindly contact Mr. Albert Meredith on telephone numbers 20441 or 22323, or alternatively by email albert.meredith@mcil.gov.ws. Thank you. Pulotu Lyndon Juling, Chief Executive Officer.
Exciting employment opportunity, tutor counseling. Are you interested in working in a dynamic team contributing to Pacific and Timor-Leste prosperity through a skilled, inclusive and productive workforce? The Australia Pacific Training Coalition is Australia's flagship TVET investment in the region. We are a centre for training, excellence and collaboration, providing Australian standard qualifications and skills for a wider range of vocational careers. ABTC is seeking suitably qualified, committed and enthusiastic individuals for the following role based at our Samoa country office. The tutor counselling will be responsible for providing support to the ABTC students and trainers in the delivery of qualification and skill sets. The incumbent will work under the supervision of a qualified trainer and will undertake professional development to build knowledge and skill levels to enable increased independence in training and assessment activities. To be successful in this role, you must have: first, Australian vocational qualification in counselling; second, recent relevant industry experience, minimum of 5 years, must have industry experience within the last 2 years; third, demonstrated capability in both written and spoken English communication skills to work with students of different nationalities. Applications close 9:59 p.m. Samoa time, Sunday 31st July 2022. Faasisilanga taua, asisinga mo le saunga le mu ma le soifua maloloina, ia tina e tau falitali malo. Le faasauni atu waio si o tatou watu nuu, mo le toe tatalaina i o tua oi faavao malo. Wama tuai le matanga luenga o pisinisi a na manuia malepa. E whailo atuai le mamalo le au whai whaletali malo. Ma e pu lea whaletali malo e whapea. O le a whai se ngā luenga sia le vaenga. O loo wha amalo sia le saunga le mu ma le soifua malo loina. I whale whai ngā luenga i motu umai lua. I aso ua ato whaina. O polu aso ngā fua lua sulima iulai. Aso whareile lua iwa iulai lua afe lua se fulumani lua. Savai aso ngā fua lua sulima iulai. Anga ila solulu lo sufito yulai, lua afe lua se fulumale lua. E tu sai ma le vaenga sfumale tasi, ti ute lau tele o tangata e ona ngā luenga i tangata whai ngā luenga. E tataui se tangata e ona ngā luenga, ona whai ala asanga uma e talawhia ngai, e pui pui ai le taunga le mu, soifua maloloina ma le soifua le lei, i ngā luenga o tangata whai ngā luenga, a ia tu ina atu ma whaatu mausi si o manga saunga le mu, ma soifua maloloina i ngā luenga e au fiai vai la au, whai ngā tau le whatinonga o ngā luenga, ma so o se whale po o se nofuanga whai tele, po o se nofuanga o mia sa o loto, leo lo o whai ai se ngā luenga. O le manu lau tia le nei wha moe moe, ne ia ma whai ai o na maua ma whai loa mai vaenga o lo o mo o mia lo na wha leia, tau le saunga le mu ma soifua maloloina, ma ia ma whai fo i o na tuuina sa o atu ni awala wha le tu la fono, ia ila tau e ana ngā luenga, whaafalitani malo a wale puipuinga le saunga le mu, soifua malo loina ma le soifua le lei, o so o se tangata whai ngā luenga i tutono ngā luenga. Mo nisi whaamatalanga, whaamole mole whaafsota i mai Albert Meredith, ofisa sili lango lango, vaenga le saunga le mu ma le soifua malo loina i ngā luenga. Ile numera telefoni, lua o whaafatasi, pole lua tolu lua tolu. Emaili albert.meredith@mcil.gov.ws. Whaafetai lava puloto Lyndon Juling, Officer Silio Pulenga. Public notice: occupational safety and health inspections for tourism developments. In anticipation of reopening international borders, the Ministry of Commerce, Industry and Labour would like to inform all our tourism operators the occupational safety and health inspectors will conduct safety and health inspections for both Upolu and Savai on the following dates. Upolu, Monday 25th July to Friday 29 July 2022. Savai, Monday 25th July to Wednesday 27 July 2022. Pursuant to Section 11, General Duty of Employers to Employees, an employer must take all reasonably practicable steps to protect the safety, health and welfare and work of employees, and to provide and maintain a safe and healthy working environment, including substances, systems of work, and any building or public or private area in which work takes place. In this respect, the inspection activity is an opportunity for inspectors to identify areas of improvement to strengthen OSH,
provisions and methods to protect workers' safety, health and welfare. For further information, kindly contact Mr. Albert Meredith on telephone numbers 20441 or 22323 or alternatively by email albert.meredith@mcil.gov.ws. Thank you. Pulotu Lyndon Juling, Chief Executive Officer. Na i whaasalalanga na ma whaasisilanga whalawa i tele wa maua tātou Paul Kalame le Suluaulama le vanga le Afiafi. Ia wa foile sila fia le tātou atunu. Ia manatu foila konge lo i whata ma whamanu ianga mo i latou uma wa ulio latou soifua le so. Whaftai le atua wa ulia mai le aso sa soifua mai ai. Ia o maua pele file mo le li tino malosi ma le soifua malolo ina. Whaftai mo le tau singa le li. Ia ua mwhaiona ulia mai malang taita inga ulia mai le aso le soifua mai ai. Whamanu tātou Paul Kalame Suluaulama. Ia sanga whamanuia le atua ia soifua. Whalolo le soifua. Whatele ni siaso. Ia maua pei tāle ni ese mai le li. Ia walawa le soifua au auna. I le tafo le soifua lo au nai a inga e ka le sia le nuu ma le malo. Ia whamanuia le atua i au lea mai o le soifua. Ia. E watu ai fo i ma whamai senga ia i la tau fo i ua a fia i le au pongisao no o le wala au pa ia le atua. Ia e mana tua ai fo i le whalitua. Ia me se fo i o le nofo alo. Ia o a inga na lua. Ia me se fo i o le ka le sia i te futai. Ia no le wala au pa ia le atua i le te maaro ngā ruenga. Ia, maua pēr le tofi maalia ma le tofi le mu i le nganga o le atua e whaamawhanawhanaina ia o tō whina ngalo ia ma whaamoe moe o no le wala au pa ia le atua. Tai, whatatasi asi alo whaanga le wako e saua. Ia. Alo whaanga o sui tupe ma se afa ia mo sunga i le whaawhengainga ia reu pena le au i piu i whale a lili i o le tātou tofi fo o le Afiafi o lo alofa tele mai sui tupe ma se afa ia male a inga i ausitalia mo lau sunga i le whaawhengainga le whalitua male a inga. Ia. Manu ia tele le ne Afiafi whaaftai mo le upufola ia o lo o mo le mai alo whaanga sui tupe ia male a inga o le tātou alo whaanga muli muli. Manantua tau malisi ui o le tātou Paul Kalame le ne Afiafi. Wa ia lava singal ne Afiafi tau longo lava le tātou polanga Paul Kalame tau tua nālu saunga le mu anga fo ia fiafianga le ne Afiafi ia fiafia poto ia fiafia whakerusiano ia wal saunga le mu ia toi fo i leina ia inga le whateri mai pisa manga ia ngai manga waro alu le fale ia o nai to ina malom tua ia koi fo i mai facing ka fao ia toi la tula okay ia me ia o fe lava le ai ia au le nganga o le atua i fuafuanga le ne Afiafi manu e fui malolonga pe a whata oto ia tō whanga le ne Afiafi ia tātou malolo ma whau le ali ia maua se malosi a wafui fe au o le asofou o mua mai ia e ale sa pati o le ali o lo tātou tāpena pena atu iai maua so tō ma whau whale nganga ia wale asopa ia o le ali manu e tele malolonga se o tātou ne Afiafi. Manatu o le tau walunga na o tātou Suluaulama. Ia e wha leo pēle nganga whaafitai no lo tau tali eina pēo o mātangata. Ia i maota malawa. Ia o le hafo isa mātou wanga ua le tau tamari i lau whaafonga anga. Ia me se foi o lau silasila. Ia malu ave whale lo fina ngalo. Ia e matua ina e ma ngalo ai foi so mātou whale tonu. Tātou toi wheiloai i se whao poponga o le Suluaulama le vas fau. Ia manu ia tele le Afiafi ma ona malo longa. Tō whasoi fua.